Ćao svima! Kao što znate, YouTube je postao mnogo strog u zadnje vreme i veoma je lako dobiti pokoji strajk i tako izgubiti kanal. Međutim, neki youtuberi su se uspjeli izvući, te vam zbog toga na Let's Do It kanalu predstavljamo top 5 balkanskih kanala koji su za malo izbrisani. Let's Do It. Možda vam čudno zvuči, ali ovaj kanal je mogao biti obrisan, jer je dobio 2 community strajka. Zbog toga nisu izlazili klipovi više od mjesec dana, ali na svu sreću stanje se smirilo i prošlo, te je sada Let's Do It čisto suza i ponovo aktivno snima. Gold. Ovaj slučaj se desio pre mjesec dana kada je Gold dobio mail jedne kompanije da će mu kanal biti obrisan u roku od 24 časa. On nije znao čemu se radi, ali je uspio da reši stvar i tako sačuva kanal. I rekao sam, ne, ovo je lažno, gotovo. Međutim, dobio sam danas jedan mail gdje nije ono, brate, neka kompanija pravo mi se javila, koja fazu ima isto Gold ime, nemam pojma. To se desilo u Bucketu prije par dana, to sam video. Uglavnom, oni me optužuju da sam im nešto uzeo, ne znam da li je to ime, ne znam da li je to logo, ne znam da li je to baner, ne znam bukvalno ništa. Kontaktirat ću posle kompaniju tako da vidim da li je to moguće nekako rešiti, ali ne znam, iskreno možda bude bilo koja stvar na kanalu. Naravno, ako mi ne budu oni odgovarali, morat ću sa partnerskom kućom da pričam ili nešto tako da bi vidjeli o čemu je problem i da rešimo taj problem ako je nekako moguće, ako nije moguće, onda se briše kanal. Mejve. Kada je YouTube krenuo brisati sve kanale koji snimaju roast ili trollovanje, prijetnja je došla i Mejvetu. Naravno, on se nije brinuo i uspio istrajati, dok su neki kanali sa milionima suba pali. I gdje ste ljudi, ovdje Majve i evo nas u novom videu. Čak i ja u ovo ne mogu prosto da verujem, ali ljudi, da, istina je. Verovatno po samom naslovu klipa možete da pretpostavite šta se dešava. Znači, bukvalno, jebeni YouTube, koji nikada nije ništa dobro uradio na svom jebenom sajtu, sada je sjebao još više. Uglavnom, uveden je novi guideline i novo pravilo na ovom jebenom YouTubeu i većina reaction kanala i uopšte kanala koji zajebavaju druge možda budu obrisani. Da, ljudi, istina je, možda budem obrisan sa jebenog YouTubea, ali kada realno pogledate, neće samo ja biti obrisan. Bake. Još jedan slučaj gdje je preko e-maila stigla poruka o brisanju kanala. Radi se o brazilskom showu Bake of Brazil koji je tužio Baketa za kopiranje imena. Međutim, Bake je izneo sjajne dokaze i samim tim očuvao kanal. Ćete saznat u video. Prije par sedmica sam dobio e-mail od te brazilske firme koja želi da ugasi naš kanal. Uglavnom, oni su se lijepo predstavili kao da su jedna od najuticajnijih emisija i firmi tamo u Brazilu i da im se firma zove Bake of Junior, ja mislim. Uglavnom, ja sam već bio upoznat sa tim kanalom, pošto, kao što znate, moj kanal se zove Bake, što na engleskom znači kao bake, uglavnom nebitna stvar skroz. I uvijek kad sam prije kucao svoje ime na YouTube, to jest Bake, uvijek mi izbacivalo taj kanal koji se prije zvao Bake of Brazil. Sad su valjda promijenili ime te emisije u Bake of Junior, nemam pojma iskreno. Uglavnom šta se desilo, oni su mene kontaktirali kako njihovi gledalci, to jest pratioci te njihove firme slash emisije ne mogu da nađu njihov YouTube kanal zbog mene, koji sam tako reći ukrao njihovo ime. Međutim, sva moja publika zna da Bake i Bake nema apsolutno nikakve zajedničke stvari. Uglavnom, rekli su mi da ukoliko ne promijenim ime na svom YouTube kanalu, da će oni jednostavno ponijeti žalbu na YouTubeu i da će u prevedenom smislu pokušati da ugasi moj YouTube kanal. Ja sam odlučio da im odgovorim na taj email, napisao sam im kako bukvalno moje ime nema nikakve veze sa njima, da mi ime Bake, da mi je to jednostavno nickname i da sam tako odlučio da nazovem svoj YouTube kanal, međutim oni nisu ništa. Janko. Kao što je Let's Do It bio u opasnosti od dobijanja 3 community strajka, to se desilo i Janku, koji je u kratkom vremenskom periodu dobio 2 strajka, te zbog toga bio pred gašenjem kanala i odlučio da stavi sve klipove na private. Međutim, sad ih je vratio i ponovo snima. Ljudi, znači nisam snimao skoro mjesec dana, tako da se vraćam najluđih klipova na Balkanu, najluđih sprdnji ovo ono. Ali zašto mi nije bilo? Ko me brat je sprečio? Zašto me nije bilo? Ko me brat je sprečio? Jadno. Tako da ljudi, evo me, vraćam se opet jače nego ikad. Ali se ne kajem.
Ljudi, evo zašto mi nije bilo, YouTube je opalio 2 strajka, neka firma prijavila moje klipove. Brate, dali mi 2 strajka bez veze, brate. Ali to je ljudi, YouTube, ne možeš tu da se mešaš. Šta ti, brate, oni daju, ti možeš samo da ga veslaš, jadno. Tako ljudi, evo vraćamo se snimanju klipova, eto samo sam rekao zašto me nije bilo. Za 3. strajk ljudi, molili su me brišu kanal, tako ljudi, eto nešto sam... Ekipo, da li vam se svidio video? Ako jeste, ostavite like i obavezno se subujte na kanal, pošto nam je aktivnost u zadnje vreme veoma opala. Također posjetite kanale čiji su se videi našli u klipu. Linkovi će vam biti u opisu.